winije yambara ayimo kama Yesu Kristo yo agambire tumwa zawe utena abasijiro usinge nabaho usinge bwanje udafare byitwe kandi cyaza yekerezia yawe abanguno yawe to usinge nomwe yomerera ugategeka usinge na no usinge Omugandi abicarizo muri Kamwenge bashabwa gukora iby'imbabazi umbwire bw'ekisibo byagambwa bwana mukuru wa Kamwenge Catholic Parish akushaba ko kusabija abicariza ahari Kamwenge Catholic Parish. Buri wa gatanu turaza kumatura fungaho umuhanda go musaraba buri shaha mwenda kandi urundo umuhanda go musaraba za kushomera umigongo yitu nimba tabaruke mwe bari kutandika ekisibo kayire kakuru nyina yitwekerezia katuhereza okwegarukamo tukegarukamo hari Ruhanga tukegarukamo hari bagenzi baitu. Misa yayebemberwa bwana mukuru wa Kamwenge Catholic Parish Father James Isabakachi. Twara omugisa okugondeza abantu inywe n'abanyayuganda ekisibe kirungi na muno ningondeza omugisa nekisibe kirungi Bishop White Robert Muhiro Akiki abasaserdoti abanyadini n'abakristo abicweka kino ekya Poto Diocese. Bamwe omubiciriza abahiko message bayereka obukuru bw'ekireki ahamagara gumwiciriza ecyo kireki nicitwidusa abwa Veronica omuyikirire owasimwe Kristo ngutwaye hayo nityo tukamukiriro busase tukamanya kupakwe kandi tukemanyira ko kutwara ryo mucucu turyaka ko mucucu tukange bibi tukoreta Kristo nitwe nateka mekira musiyo omumagara gitu atuhindura abasiyaka okusiba okuwo nukwija kutwara ebiro 20 obwa abiciriza bari kwetebekana zo kufa kumujuni Yesu Kristo. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine.